ku muntu utazi uru rugamba tubanze dusubire inyuma gato dutange update n'imvano yarwo tugende twihuta tuje imbere. Imvo n'imvano y'uru rugamba kubera iki uru rugamba ruhari? Insezero ngo yari umututsi yari umuhutu, ni sekuru wa Rurankunda general. Nibyo buriya vibwami akomoka ibwami. Sasa bajya gutwika no gutemagura hari iwacu barimo basunika abadashoboye, abasaza, ibiki, abasore bose bari baragiye kurwana mu Rwanda. Abantu bose guhera no ku myaka yanjye bose bajya mu gisirikare cy'inkotanyi. Kabira nibwo yahise yirukana ikintu cyose cy'umuntu uvuga ikinyarwanda. Niho haje gupfa bya bihumbi 16 byaguye, bagiye bicara kuri Fleuve Congo bari kwinjira muri Congo Brazzaville. Makenga batangiye kumutoteza bavuga ngo ni umunyarwanda, ngo nanga baragarutse, baje gutera za Runyoni, batera za Kengerero, bafata za Bunagana, batera za Rumangabo, barafata bajya za Kiwanja, barazamuka za Kibumba, baragenda bajya za Gicanga, baragenda bajya za Mweso, barazamuka za Ngungu, igera Goma, bakomezamo. Ejo bundi babonye Uvira bageze hariya. Kugeza ubu ngubu ntabwo dufite abasirikare b'abapfurero benshi, ariko tugiye kubagira cyo kongera za paterani z'abafurero. Numvise ko abarundi bagerageje gutera iri banyuza Minembwe, nta bwenge bagira, kuko iyo ugiye kurwana ubu ugomba kugira n'ahantu ushobora gukorera riyoge, ahantu ushobora kujya kujigenga upya. Tubanze tugaruke hano ko intambara yahinduye isura, ibice bigenda bifatwa, ikibazo cy'abatutsi kirakemutse. Ndetse hariho n'abasenedede baje bariturira, harimo abamirise bose b'ibihugu by'ibituranyi, bose baraje bafata amasambu, baraje bariyubaka, kandi biyubaka mu bintu byacu. Uzasubirayo yarabyabuze ukurana narapfuye bari abantu uzabirukana ngo ni wanyu wavutse mu ntambara zihari, sibyo? Ugeze ubona HCR igenda igafata inkambi ngira yicuye ijyanye wabo, uri kubyumva? Biba bisaba kugira ngo M23 ufate igihugu ibone ivuge mu izina rya autorité, ariko HCR ntabwo yajya gufasha inyeshamba ngo tukureka ducura impunzi mu karere k'imyeshamba. Worosoye ikindi kintu cyiza tugiye kujaho rero, ntirabe igihugu ifite kukiba, nukuvuga ngo kuri ubu nyine nka Sud Kivu imijyi y'ubucuruzi na administrative yose yavuye ni Bukavu na Uvira. Ahandi hose rero ni mu biturage. Umwanzi yabaye mayimayi no kumurasa no kumuhiga mu misozi, niwe mwanzi. Bazajya babarwanya bataha mu mujyi. Burundi buri muri dilemma, ese buraguma kuri Kongo cyangwa buriyunga kuri M23? Kuko Uvira buriya n'umujyi w'ubucuruzi cyane, bakeneye abarundi ngo baze kugura, bakeneye abarundi, ariko kandi bakeneye amataxi kugira ngo batangire bakore ibikorwa by'iterambere aho bafite hose. Bakeneye amataxi, bakeneye ibintu byinshi byo kugira ngo ekonomi ikomeze kuraninga mu bice bafashe, guhindura ubuzima bw'abaturage. Yego, turebe uru rugamba turi Uvira, niyihe mpamvu zituma bavuga ngo baje Kalemi? Abacu M23 bavuga ngo igihugu cyacu se nini bihutire kugera Kalemi. Hari n'indi mpamvu ntekereza nini ishobora gutuma M23 yihutira kuhagera, ndetse kuruta uko twatekereza ko ikeneye Uvira. Ubushatse kuvuga ngo Kongo yovamo intuze zibiri, haba havuye igihugu cyo muri West n'igihugu cyo muri Est, deja ne pluriel abari federal, bikaba bibiri. Ni nko kubona Zanzibar nko kubivuze na Tanganyika. Rero nyine byatangiye ari ukwirengera iwacu muri Est intambara dufite, ariko aho uri kugenda bigana. Uzi ko ubutunzi bwa Kongo buba muri Est. Niho nyine nshaka kukwereka, muri Katanga niho haba Copper Belt, muri Gambit niho haba za diamant, niho haba ibintu amabuye menshi aba muri Katanga, niho hari uruganda rukuru rutunganya Jekamine. Wari bwabone urutozi ruza rukagufata ku mubiri, uraza kugira ngo uruvaneho moshere. Cyari ikindi kibazo, ureba abafashwe n'urutozi. Ubwo urutozi n'uru ubu ni nusomo début de commencement, turi ku ntangiriro y'intangiriro. Urugamba ruracyahari, kuko aduyi ntaho yagiye aracyahari. Ifo ko bongera imbaraga, kongera abasore binjire mu gisirikare. Of stories. Ndabaramukije twakunze ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi, ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza. Natwe tumeze neza, turashima Imana kandi murabibona ko tunezerewe nta kibazo. Hanyuma uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru ari kubera n'ubundi hano mu karere agiye atandukanye, by'umwihariko mu gihugu ca Kongo, aho tuvuga ubu nyine muzi neza, ndabizi wo nkurikiye ufunguye iyi video uri guselebura, waranezerewe yuko Uvira yafashwe, waranezerewe yuko iwanyu hari kubohorwa, iwanyu bigenda neza, ariko what next?
n'iki gikurikira bigeze he, bimeze gute? Washington amasezerano yasinywe, urugamba rurakomeje, ibintu bibaye agatogo. Rero dushaka kugira ngo tube nk'ababizinguraho bukeya, n'utazumva bashe kugira akofata gatoya. Turi kumwe hano n'umugabo ni inzobere mu ntambara by'umwihariko zo muri Galak, ni inzobere muri kano karere kacu, ni victime y'izo ntambara n'ubundi, n'umwe muri victime w'amateka yabereye muri kiriya gihugu ca Kongo. Afite byinshi azi, afite byinshi yabonye, afite byinshi yabayemo, afite bunararibonye muri byo, kandi arabigusobanurira neza. Nta wundi ni Joseph, reka mwakire kuri Afrimedia Live. Urakoze cyane. Umeze gute? Turaho. Urakomeye? Turakomeye. Finally turabonanye. Bajya bavuga ngo urubaye kera ngo urungize intwari. Ubwo nyine wagiye untumira ukantumira kenshi ngukwepa, ariko umunsi wamfatishije. Ariko ntabwo kwari buryo umunsi wari uyu. Umunsi wari uyu. Nico gihe. Ya nico gihe. N'abakuru barabivuze ngo mungaye gutinda. Mungaye guhera. Yego. Kimungaye gutinda. Yego. Ariko uyu munsi ni nawo nanje nkunze kuruta iyindi. Siko? Nibyo kabisa. Uyu munsi niwo mbonye ari sawa kurenza iyi. Buri gihe n'igihe cyacyo. Buri kintu n'igihe cyacyo, n'igihe cyacyo. Nicyo ngicyo. Yes, Joseph. Duhuriye hano kuri Afrimedia Live muri uyu mwanya. Muri wewe umeze gute? Mudu yawe ihagaze iti? Oya, njye wantumiraga nkagira ngo wenda ngo nzagusanga iwawe. Ariko hano ndi kureba wari yubatse da. Wabwo urusha abanyagihugu. Hari televiziyo zino z'abanyagihugu hano zijya zintumira nka za Tungane, iri hano hirya bayita nguki. Ngira ngo iri hano urande rwa TRM. Ziriya ntago zifite nka hano hawe. N'udupfundanwa ariko turimo ibyuma byinshi cyane. Ariko ufite space, ufite ahantu hanini. Kandi wari yubatse guturukana n'igihe umaze hano, n'igihe umaze ukora umurimo, wakoze umurimo mwiza. N'abakunzi ba Afrimedia namwe dukomeje gushimira kubera ko hari uruhare rwanyu ruhari, nimwe mutuma tubikora, nimwe mutuma tugerageza gukomeza kwiyubaka nyine, ariko tuziyubaka cyane turi hari iwacu. Muzuri sana. Niko kuri. Siko? Uribaka iwabandi gute? Bihagaze gute? Mudu yabimeze ite aho tuvugira ngo Uvira yarafashwe? Kuri wowe bivuze iki? Jewe narishimye. Nshaka kumva ibyo byishimo. Hari umugabo waramubonye w'umupasiteri wavugije induru avuga ngo arasetse. Wo muri Amerika. Naramubonye. Je ntago nasetse, narengejeho. Kuko Uvira ufite ikintu uvuza mu buzima bw'abantu. Kuko Uvira hariya banzureke. Ndacyarimo nshaka kumva ibyishimo byawe. Uriya mugabo we yaravuze ati Imana yasekeje Sara. None nanje nta kintu ngiye gukora. Ngiye gusekera Imana. Uretse gushima Imana, arega burya hari imvugo z'abapasiteri n'izitari z'abapasiteri, kandi abantu bose ntabwo bafite umuhamagaro. Ubwo pasiteri jewe avuga gushima Imana, ariko nyine avuga gusataguza umwanzi. Nibyo ngibyo baravuga ngo dushimye Imana. Imana ntabwo yaguha umugisha mu byo utikoreye. Nyuma mvuga nti abasore ni basataguze. Uri kubyumva? Bamenagure. Kuko iyo umaze kumenagura niho uriya mupasiteri avuga ko ashima Imana. Kuko igikorwa cyawe cyarangije gukorwa deja. Iyo bari mu mashimwe, bari mu mateka. Ahubwo njye ntabwo ndi mu mashimwe, mbavuga ni nyine ni gute biriya bintu twabitera inkunga bigakoreka, abantu bakabishima ariko byakozwe. Nubwo buryo ariko uko kiriya gikorwa cyawe cyakozwe nk'uko nabishakaga, cyabaye cyiza. Uzi kugira ngo ubone umurundi aho wanuka muri Minembwe yirukanka nta wamujyanyeyo, birashimishije cyane. Kera baravugaga ngo bazahunga ntawe birukanye. Ninde wabirukanye? M23 yaragiye yifatira icyamba, baradukingiranye, bahita birukanka. Umusirikare yirukanka atanari kurasa. Nugutanguranwa nyine bakinge nagi badakinga. Hari hantu kuri duwane, twe twatuye kuri duwane, hari igihe saa 12 zabaga bari bufunga umupaka. Noneho
bikaba ukiri muri Uganda kuri ukavayo, ariko kera ku giturage bazi kwirukanka, niyo mpamvu tutajya tupfa kuruha umubiri wacu, kwirukanka nk'ibirometero 20 kugira batagufuka, kuko imodoka ntabwo warindira imodoka ngo niri bugutwara, imodoka ibaye haba ari abantu benshi, imodoka ari nkeya jamo. Imodoka ari nkeya, imodoka ituruka nk'iriya mu mujyi ikagera mu ndi idahuye n'iyindi iba yirukanka ariko abantu bari benshi. Okay, nari mbanje kukubaza mudu urimo kugira ngo twumve vibeze neza pe, ndishimye nimba uri ku kihe kigero. Amashimwe yanjye ntago ntagira akagero, ntago navuga ngo ageze ahangaha, uretse Imana gusa yabikoze. Sawa, naringize rero ngo banza wibwira abakunzi ba Afrimedia kugira ngo bamenye uwo tuganira ngo ninde. Nari nkuvuzeho bukeya, ariko nanone ngaho nawe tubwire ngo Joseph ninde. Mu by'ukuri abakunzi ba Afrimedia ntabwo banze, ariko baranzi kuri IITV 1. Hari abatayizi, harimo abatayizi, banyita Joseph, ndi umunyekongo uvuga ikinyarwanda, nkaba nkomoka ahantu bita Ibunagana, muri groupement de Jomba, collectivité Bwisha, zone de Ruchuru, province du Nord Kivu, muri République démocratique du Congo. Aho ngaho niyo mvuka. Karisawa, nkaba n'umugabo wubatse, ufite abana 2, mfite urugo kwa, nkaba ntuye Nairobi ahantu bita Santoni. Noko yego, mwaruzumvishe rero. Hanyuma tugiye kuganira nawe by'umwihariko ku bunararibonye bwawe utugifashishije kugira ngo turebe ku muntu udashaka kuvunika cyane, wavunike mu ntekerezo, tumworohereze, tumubwire amakuru ari hariya mu gihugu ciwe, hanyuma bakuduha update, ariko tuze kubivimuzi noneho tuza tubimanyagura pole pole mu buryo bworohera buri muntu wese, n'uryo utazukurikira amakuru cyangwa na wa wundi biza bigora kwanaliza uhita abikacinga neza. Ko ndabizi ko umwanaliste mwiza duzumwihariko, urashaka ko duhera kuko ibintu amateka dufite ni inyanja. Ibintu ubuzima bwacu twebwe abanyekongo, duhere kuri front line. Ubu kuri front line hagaze gute? Kuri front line urabona nk'ubu ngubu umujyi wa turaza kuhagaruka nyuma dupredicting aho biri kuja, ariko tubanze duhere updates z'uko bihagaze ubu nyine, uko bihagaze ubu, kuntu bihagaze neza. Impamvu bihagaze neza nuko twarwanye tugatsinda. Abasirikare bacu barwanye baratsinda, nukuvuga aho barwanye bagatsinda haba hariho umwanzi wihishe mu mazu, hariho undi wagiye kwisha mu bihuru, harimo n'abandi bantu, bese harimo abakomeretse, harimo ibiki, ntabwo hariya kuri tere ntabwo hameze neza. Harimo n'abasirikare barindire kwiripotinga bihisha ahantu, n'abambuye amahuzu ya gisirikare bihinduye abasivile. Biriya bintu rero umuntu uri hariya ni ibintu byo gutinya, ntabwo ari ibintu byo gupfa kwirohamo gutya, kuko ushobora kubigwamo. Ariko mu cyumweru kimwe 2 ubuzima buzaba bwawe rusange. Uwihisha azaba yaragize inzara yarihishuye, uwakomeretse azaba yaragaragaye baramubonye ahantu yakomerekeye, abashaka kwiripotinga bazaba bamaze kubona ko abasirikare bica cyangwa batica, ndetse umupaka barawufunze, bazaba bawufunguye, kuko Burundi ntabwo bwanabaho bufunze gusa. Ubuzima buzaba bwatangiye kugaruka mu buryo. Mbe muri make kugeza ubu ngubu ukuntu situation imeze muri Uvira ntabwo ni nziza kuri twe, kuko ntabwo tuzasubira kuharwanira, ariko ntabwo ari nziza ku bantu b'intambara yabereyeho, kuko kugeza ubu bamwe baracyari mu bwihisho, baracyamerewe nabi, baracyafite ibikomere by'intambara. Ku muntu utazi uru rugamba, tubanze dusubire inyuma gato, dutange update n'imvo n'imvano yarwo, tugende twihuta tuje imbere. Imvo n'imvano y'uru rugamba, kubera iki uru rugamba ruhari? Urugamba rufite inkomoko kure,
kure za 60 na kangahe, za 62, za 70 na kangahe, za 80. Hari ahantu hagiye haba intambara z'abahutu n'abatutsi, niho byagiye biba. Tuvuga ngo ni Kongo, ariko ikibazo cyabaye hagati y'abatutsi. Noneho kubera yuko tujye tugira amatora, abahutu bakagenda bakavuga abatutsi nabi imbere muri parlement mu biki, none bikagenda bensita abantu, bagenda batwumva nabi, tugeraho tuba nk'ibikoko, baduhindura ibikoko mu mivugire yabo. Ariko source yabaye ku bintu by'abahinzi n'aborozi. Abahinzi bavuga ngo ubutaka ni ubwabo, aborozi nabo bakavuga ngo n'ubutaka ni ubwabo, bw'amatungo yabo. Noneho bigezaho bari abahinzi bakavuga ko babondeshereza. Ariko noneho umuyobozi wabo yajya kubivuga kuri za guverinora za kera, akabivuga nabi, atoteza ubwoko, kuko batangira gukora amanama. Hari ikintu bitaga, kuko zira ntambara zahereye iri iwacu, hari ikintu bitaga magrivi. Magrivi byari ibintu bya agriculture, byari ibintu bavuga ngo nani projet zishinzwe gutsura amajyambere, ariko amajyambere y'ubuhinzi n'ubworozi. Community nini yari y'abahutu nibo bari buzuyemo, ariko ntago yari y'abahutu, yarimo n'abatutsi. Ariko nibo bari benshi, n'abandi bari bahari. Batangira kujya bare mu tunama twabonyine, bashaka gufata ingamba zo kugira ngo bafatire ibyemeza abatutsi, ariko babikomoye mu Rwanda. Kuvuga ngo bakopiyaga ibibera mu Rwanda bikaza no muri Kongo. Surtout ko twari dufite n'abayobozi bamwe bafite inkomoko yo mu Rwanda. Harimo abantu bitwa ba Segihobe bakomoka za Kinigi, harimo abo bitwa Bandeze, bari abami bacu baje gusimbura abami bacu ba kera baturutse n'ubundi hari za Nyakinama mu Rwanda. Noneho bakoreshwa n'abazungu kugira ngo bemeze abo bahasanze, ifo ko babashiraho iterabwoba. Uri kubyumva rero, n'abantu bacu nta muntu apfaga kubasunika. Hari dufite abatware bakomeye, bafite amatungo, bafite iki, nabo bakanga bagatanga ibimasa byabo, bagagira gute, bagatoranyamo abantu babaserukira, biba urwango. Bibaye urwango, ariko mbese bakanga gutega amajosi ngo batemwe mugani wa makanika nibavuze cyangwa abanyagwe. Urabona nkatwe hari iwacu twari dufite umwami bita Nshizirungu kera. Mbese kera hamanje kuba u Rwanda hari iwacu, ndi kuvuga muri Noro, kuko muri Side n'indi histoire. Muri Noro, Masisi na Rucuru byamanje kuba u Rwanda, Empire du Rwanda. Ariko baje gukata imipaka, baradukata dusigarayo. Hari umwami umwe w'u Rwanda rwose, ariko akagira abashefu. Harimo abashefu b'Ubufumbira, Buhoma, Bwanacyambwe, Bubwisha, Banduga, hose guturukana n'ahantu hari abashefu, mbese nyine bayikoza u Rwanda. Abo bashefu rero kubera ko babaga bigenga kandi aribo bameze nk'abami muri ako karere, babitaga n'ababami. Babitaga abami. Mbese abaturage babo babita abami kubera ko zari zimeze nka Etats-Unis. Ariko Etats-Unis ubumva yari empire ifite amarwayome. Uri kubyumva. Noneho uwiwacu yitwaga Nshizirungu, ariko hariho n'abandi bari batuye aho ngaho b'abaturanyi b'abatutsi. Baza kuzana uriya mwami Ndeze yarazi igiswahili, azanwa n'abazungu. Noneho yari umukozi wabo, akagenda asesengura nabi kuri abo bantu. Bageza baravuga ati nta n'impamvu ko yadukomezemo n'uyu muntu, ahubwo mureke dukomezemo na Ndeze. Noneho Ndeze agiyeho, ajyaho aje kuyobora twa duce twose twadushefu, batugira collectivité. Collectivité bariyoborwa n'umwami, niho hajeho za collectivité. No du chiefdoms niko batwita ngo no du chiefdoms twahuye no twami duto twahurijwe, batugira ikintu kimwe kinini, twayoborwa n'umuntu, bakadusha munsi y'umuntu umwe. Noneho hajemo ibyo bintu by'izo conflit z'ubutunzi n'ubuhinzi. Sasa agira uruhande abamo,
aba mu ruhande rwa bene wabo b'abahutu n'abatutsi kandi bari bavuye ku ngoma kandi bari bamaze no kubaca kuko wa muryango wa Nshizirungu wajya gutanga amakoro ibwami baje kugira gute baje kuwuca. Nshizirungu yari umututsi yari umuhutu ni sekuru wa Rurankunda general nibyo buriya vibwami akomoka ibwami uri kubyumva niwe baciye n'ibwami bamuvana aho ngaho barabirukana bandeze se cyangwa ibwami bandeze nabo n'ubuyobozi bwari buhari bw'abazungu barabirukana babajyanira ahandi hantu baremye hita za Bwito abandi baragiye za Pitakongo muri Rubero baragenda bagiye hasigara abantu bakeya sasa urumva bangaje umwami bamujanye kure n'ibikomangoma bye byose imbaraga ze zose mbese barazinetralije urumva bamugize nka kurya bavuga ngo harya babagiraga nka kuriya bajanye kurelega kuriya bavuga ngo nuguca bibaramuciye ngira ngo nko musinga numva ngira ngo baramuvanye ntago ibinyarwanda bya cyane ntago nabijyamo ntago nigeze niga ikinyarwanda mu buzima bwanjye ariko nuko nyine turabizi yuko yavanyeho umuntu bamuvanyeho bamuhohoteye ari umuyobozi bava bamuciye bivuga ngo bangaga kumwica bakamwangaza n'ibyo byose sasa ageze iyo ngiyo ni murenge byarahabaye bangaza akayira n'abandi bari gahutu n'abandi bose muri ibyo bihe byose barimo bavanaho bari abantu b'abatutsi bashaka gushiraho abantu babo bishakiye bazabumvira kuko bari bashaka za manipawa bari bashaka ibintu byo kugira ngo ba exploit hari ahantu kandi bafite amatungo bakanga nziza bakanga kubayoboka ngo babakorere ibyo bakeneye kuko nabo bashaka abagaragu nabo bashaka abagaragu uri kubyumva nuko ubwo rero bibaho ngibyo nabonye zira ntambara zahabaye za mbere ntazo nabonye ariko izagiye ziba muri za 90 narazibonye kuko hashe ikintu bita magrivi iwacu hari chef de groupement bita Gasegihobe ari umuhutu akusanya abacuruzi batangira kwerekana ukuntu abatutsi bababangamiye ubwo ariko bitewe n'intambara y'abatutsi bari barirukanywe 59 b'abanyarwanda bagiye Bugande ndetse n'abandi bari baraje iwacu bari gushaka gusubira iwabo bateye u Rwanda twebwe ko twegereye ibirunga twabaye affecté n'ingabo za Mobutu barazizana zikambika iwacu zirya inka ziwacu zijya muri village zacu ziradutoteza bari gutera bajya mu birunga ariko bava iwacu hari za Cyengerero ingabo za Mobutu ubwo ziri kurwanya za Zaire ziri kuja kurwanya ziri kujya kurwanya inkotanyi bari gutabara Habyarimana Habyarimana yari pare wa Mobutu ya Gikristo yari nk'umuhungu we yaramutabaye vuba ariko ingabo zatabaye zaturutse iwacu kuko twebwe n'inyuma birabirunga nka bari baturutse inkotanyi inyuma kandi kari agace k'iwacu karimo abatutsi benshi b'abatunzi banazwi no muri leta burya muri Zaire abatutsi bari barize banayoboye na Mobutu n'abatutsi baturutse iwacu ni hari abakomoka noneho bari abatutsi b'iwacu ntibabiyemera nabo batangira kujya hejuru bakajya bivuga muri za parlement bakajya mu nkiko bakajya nabo abahutu nabo bakusanya abacuruzi n'abandi bantu babo bagiye muri politike batangira guhangana muri politike sasa batangira kubigira bibi bikora ku baturage bavuga u Rwanda rushe gufatwa muri 1994 ubwo bavuze ngo nibirukana abatutsi hariya rero iwabo batahuke ariko mbere inkotanyi bazirasa muri 90 abasore bacu bose bahise bajya mu nkotanyi kuko babonye bazatemagurwa kuko batangiye gutemagurwa hari ababita ba Mopape bari baratemaguwe abandi hari abantu benshi bari baratemaguwe bigaragara ku mugaragaro mu nama bibakubwa ko abasore bavuga ati ntago twe twakwicwa n'imipanga kabona ku kigo abana b'ishuri bose baragiye ku kigo nta n'umwana n'umwe hasigaye noneho n'abashumba bari mu nka babyumva natwe ntago dusigaye hasigara ababyeyi gusa sasa bajya gutwika no gutemagura hari iwacu barimo basunika
abadashoboye abasaza ibiki abasore bose bari baragiye mu Rwanda kurwana mu Rwanda uri kubyumva intambara iraba mu Rwanda bagira esheke baratsindwa batsinzwe zirantera hamwe ziramanuka zirasubira zisubira hari ubwo nyine zitangira kunyaga amatungo nabo abasaza basigaye bakomeje bavumiriya batangira nabo kubatortira no kubaka ibyabo mbese babakorera ibintu bibi cyane bageze aho barahunga bajya Uganda bamaze kujya Uganda interahamwe nibwo zatangiye gukoresha Rumangabo ikigo cya gisirikare cya Rumangabo batangira kugikoreramo amatraining yo gukora yo kuzatera u Rwanda za Mugunga hari inkambi zo bita za Katale za Mugunga hari hose hari inkambi z'abantu bose baturutse mu Rwanda ndetse ugiye no muri Sud Kivu bari bahari hari za zone turquoise babigira ibintu binini byo guhiga abatutsi noneho abatutsi inka zabo ziraribwa abagore babo barafatwa ku ngufu mbese habaho itoteza uriya musenyeri wapfuye ejo bundi Ngabo yataha tuba twarashize kuko nawe yagiye atukidengera cyane musenyeri Ngabo waguye i Kigali ejo bundi yari umuhema abantu bose guhera no ku myaka yanjye bose bahise bajya mu gisirikare cy'inkotanyi babiyo ariko u Rwanda rubamenase batangira kurutera za Ruhengeri na Gisenyi baturutse iwanyu rero noneho bara ubutegetsi bw'i Kigali bwabivuga kuko bari bafite plan yo gusubizayo umva France yari bari inyuma na Belgique bari ari bo batoza ari nibiki iriya yose ari kumwe nabo bari urumva President Paul Kagame yabavanye ntuzi icyayi ku munwa bavuga ati katusubireyo naravuga ati rero ibyo ari byo byose tugomba kubatera natwe tubigizeyo babigizayo barigenda barabarasa bafata Zaire ya mbere yo wabonye Zaire ya 96 bajya gutera rero kirya gihe cyagiye cyo babatotezaga za 94 abanyamurenge barahunze baza mu Rwanda abantu biwacu barahunga baza mu Rwanda noneho bahageze bumvise ko Kongo igiye guterwa bahise binjira igisirikare direct bece binjira 96 n'95 n'94 mu mpera ariko u Rwanda rwafashwe ho haje kuvamo AFDL baza gutera Zaire irafatwa tugenda twitwa abanyamurenge muri Kongo kandi bari kumwe n'abanyarwanda bari kumwe n'ingabo z'i Burundi n'ingabo za Uganda ariko cyane bari abanyarwanda nibo bari hafi 80% bari bafite ruriya rugamba bageze i Kinshasa bari bafashe Kabila n'uwo bitaga Bangandu Kisasu barabakongomane babaga za Dar es Salaam bageze aho barabazana bari bahagarara rugamba nabo bita ni bari Mugera ni bari bande abantu uyu ntuza uyu munyamurenge bita ntuza nani Bizima Karaha n'abandi bamuyize Nyarugabo n'abandi biwacu bari barimo benshi urugamba rugeze i Kinshasa nibwo bageze iri Kinshasa batangira kuvuga yuko bahita bara bakabira bahise begerwa nabo bitaga ba Erodia Dombasi n'abandi ba extremiste babaga kwa Mobutu ravugatisha tubuzanya abantu kugira ngo batushire muri Empire Hima ngi ni Empire Hima bagiye gukora kuko Pierre Buyoya yari umututsi mu Burundi Kagame yari umututsi na Ntuza na Museveni yari umututsi bangazanywe nawe n'abatutsi baje kumugira Empire Hima banamwereka ko atazana habo bazamwica kugira ashire umuntu wabo Kabila nibwo yahise yirukana ikintu cyose cy'umuntu uvuga ikinyarwanda niho haje gupfa bya bihumbi 16 byaguye muri Fleuve Congo bagiye bicara kuri Fleuve Congo bari kwinjira muri Congo Brazzaville muri Brazzaville mu mujyi wa Brazzaville z'abasirikare cyangwa abasivile batangiye kwica abatutsi yahise bibyara tension yo kwica abatutsi abasirikare batangira kubarasa batangira kurasa abo hariho Moise umusirikare bitaga Moise umukuru w'umunyamurenge barasiza Kisangani hariho n'abandi bagiye barasa mu mabataliyani ni kuvuga ngo ibihumbi 16 byari z'abaturage n'abasirikare cyangwa byara n'abatusivile abasirikare bari kujya hese kandi bari mu gisirikare b'abatutsi n'abasivile bari mu bahunga mu mujyi wa Kinshasa uri kubyumva n'ahandi iri iwacu bagenda babica noneho abanyarwanda kubera yuko bari babahemukiye
barasubira burira indege bagenda basanga abasirikare bacu bari kubatabara. Nibwo haje kuvamo ikintu bitaga RCD, havamo n'ikindi kintu bita MRC, akabaho n'ikindi kintu bita habwa MRC ya Thomas Rubanga, akabaho n'ikindi gikundi cyagikuriwe n'uwo bitaga Jean Pierre Bemba na Ruberwa Manya, yitwa RCD Goma. Rero kuriya kuntu twagiye tugenda twitirirwa ziriya ntambara, kandi koko twagomba kuzitirwa kuko nitwe zarimo zitabara, twe twari inyuma y'igihugu, byagiye bituma bihereza abantu b'abahutu basigaye muri Kongo kugenda babivuga muri parliament ko ari two mwanzi w'igihugu. Ariko bakibagirwa ko n'abahutu b'irucuro nabo bahunze, nabo bapfuye, nabo banyazwe, nabo bagize gute, bakanibagirwa yuko aba bantu babanje guhunga bava iwabo kubira ziranda zabo nini bashaka kugira ngo bakomeze muri parliament. Baduhindura ibikoko muri parliament. Leta abayamoko yose yadukundaga mu moko 450 bari abantu bose baradukundaga baratwanga. Abantu wacu muri parliament baramwanga ngo bamaze kwambikwa umwenda w'ubwanzi bw'igihugu, kandi babanje gukurwa mu gihugu kwanza kwa mbere, twamaje kugera hanze. N'igihe bicwaga ntaco igihugu cavuze, nticabatabaye ngo kibarengere. Nibwo rero umuntu muri parliament noneho umuntu wese uvuze nabo mututsi ari abona umwanya abihabwa ijambo. Noneho bajya gupanga uburyo barwana ziriya ntambara, abatutsi bakabafata nabi. Ndigo naciye mu ncamake kuko nabo bagiye birukanwa mu nama za kera za 80 za 90 na kangahe na za 90 uri kubyumva. Ndi kugenda ducamo kubira n'ikiganiro kugira gusa ngo bumve ko ibi bintu bifite imizi kure. Noneho rero bigenze gutyo, hariya niho haje abana bacu bari mu nkambi bose binjiye mu gisirikare, tukomeza turwana intambara. Noneho bageraho igihe cyo baza kujya za Sun City, bemera niho haje gupfa Kabila nkaho bari wishwe n'abatutsi, abantu benshi barapfuye ku rupfu rwa Kabila. Noneho bashiraho n'umuhungu wiwe nawe urumva ko nubwo atabigaragaje ariko nawe byari bimurimo, kuko nawe niba yaravuze ngo umwanzi azamurashisha umwanzi, afata abana b'abanyamurenge, kuko twebwe abantu b'irucuruzwe twavuyemo twakurikiye Rurankunda. Umwanzi kumwicisha umwanzi ngazamwicisha n'undi n'abanyamurenge ariko za kurasisha ba Rurankunda n'abana b'umugabo umwe abicanishe no kubyumva. Intambara iba noneho ntiyaba iyahari iwacu, n'abatutsi b'i Burundi bari bafite icyo kibazo cy'ubuyobozi bwa Pierre Buyoya, kibe kibaye n'iki Burundi, kibe kintu kimeze nk'icyo mu karere ka CPGR kuno mu Rwanda muri Grand Lac. Yavuze Grand Lac sintuza ntago uzagana ntizirimo. Uganda ntago zirimo, ni CPGR Kongo, Rwanda n'u Burundi, uri kubyumva. Kibi kibazo cya CPGR kuko birabindi bihugu ntago byari birimo, ntabwo byabaye bitera nkunga. Ewana abantu barakorewe nabi, niyo mpamvu tubona hano twaje tuhungira inaha. Harimo ababaye muri Uganda, harimo ababaye mu Rwanda, harimo ababaye hehe. Ubu tumaze imyaka 30 hanze turi mu ntambara hanze y'igihugu, kandi intambara zihoraho kuko haje kuvaho na za CNDP. Ubwo havuye muri Rurankunda abona abana bacu urubyiruko rukomoka mu nkambi bakoze ibyo bari bashoboye ku gihe cyabo. Hazaho Makenga yajyayo na Ntaganda, ibintu bya M23 nabo barashwana. Bamaze gushwana n'ubundi bitewe n'ibintu bya za ruswa, bari bamwe bariye za ruswa, Makenga ntiyabyemera, bararasana. Nibwo baje muri Uganda na nyuma yaho Makenga arasubira akusanya ingabo, basubira muri Sabyinyo. Basubiye muri Sabyinyo umurengeho bari bakiri muri leta, kuko abanyamurenge bari bakiri inyuma Amasunzu, bataramenya Amasunzu wari we, ariko bamaze kumubona ari we ubwo mwanzi wabo wa mbere. Nibwo baje nabo gusubirana, bava mu kintu bitaga Gumino yari yaragihimbye, bajya mu cyo bita twirwaneho, kuko leta risigaye yica abanyamurenge ku mugaragaro. Nubanga abanyamurenge bakoraga leta bavuga ngo naba leta, ariko noneho
nabo bakomeza ari abatutsi, izina ry'ubututsi ribakurikirana bakomeza bapfa kandi bipanzwe na leta. Kandi Masunzu abiri inyuma kuko nda Masunzu yashakaga amaboko abantu bamuba inyuma muri leta kandi leta iri kuzikica abantu babo. Nibwo Makenga batangiye kumutoteza bavuga ngo ni umunyarwanda, ngo nanga baragarutse, baje gutera za Runyoni, batera za Kengerero, bafata za Bunagana, batera za Rumangabo, barafata bajya za Kiwanja, barazamuka za Kibumba, baragenda bajya za Gicanga, baragenda bajya za Mweso, barazamuka za Ngungu, igira hagera Goma, bakomezamo. Ejo bundi babonye Uvira bageze hariya, ariko bakimara kugera aho ngaho intambara yisi bamakimara kurenga Rucuru, intambara yisi hindura isura kuko amoko yose yahise yisangamo, akaba baronagara akabatutsi. Naho nashaka ko tuza kugera, nuvuga ngo urebye uko intambara bakimara gufata Goma yahinduye izina, ihindukiye Abaswahili. Ese ngo twebaswahili ikicitwa ko kurengera nabitakwira batangira kumubona nabi kandi ari we ntumwa yabo kuko bene wabo batangiye kubatoteza, abari abashi, bari ababembe, bari abaki, batangiye kubatoteza mu n'abaswahili phone. Noneho bari abahutu bamwe baturwanyaga, bari bafite ibikundi bita Bazalendo, Bapareko, Barayira, Mutomboke, ibintu nk'ibyo ngibyo byose byo kurwanya. Nta kindi byari bishinzwe guhinga, byari bishinzwe gucuruza, byari bishinzwe kubaka imihanda, byari byo kurwanya abatutsi gusa. Abatutsi barabirasa, babirashe abasore barimo bafashwe. Ntabwo M23 yabarashe, ahubwo yarabigishije, barabafasa mu mutwe, babereka kuko urubyiruko, abasore batoya, nta bindi bintu, nta bindi ubuzima bundi baba bazi, nta na politike nyinshi baba bazi, ibyo bashizemo nibyo bibabamo. Nanone ubiberetse ko ari bibi bita bibavamo bakajya mu bindi biriho. Nibwo batangiye kuza Bazalendo, aho bakubise hose Bazalendo bagahita biripotinga ko bahitaga babona bene wabo. Kugeza ubu ngubu no kuvuga ngo banzo bisobanure neza, yahinduye isura, ntiyabikicitswe y'abatutsi y'amoko yose y'Abaswahili. None nambere yari y'abantu bose, nuko batari bwayisobanukirwe kuko yaje Perezida ari Bertrand Bisimwa ntaga n'umututsi. Yajemo bari uyu ntuza nani uriya muvugizi ninde, ntuza nani Ngoma, Willy Ngoma nawe ari mu baje baturutse mu Birunga. Hari n'abandi harimo abantu benshi, ndetse abenshi bari bo, abenshi nka 80% bari bo, ariko bumva koze batandukanye n'abandi. Kuko ni nazira nkambi ugeze Nyakivara ntabwo wasanga abatutsi gusa, harimo amoko yose. Ugiye Cyaka, ugiye Nyakivara, rega intambara niko Nyarugabo yavuze ngo intambara ngo ni Kimasa, ngo ni imfizi itimiriza umwe, mwese bose bahise bagenda. Yego, harimo abayirukanaga abatutsi bagaruka muri ziriya ntambara nabo bagahita bahunga, bagahita abatutsi bazatumara kandi bahunze Uvira, biragenda gute? Buriya abapfurero bahunze kandi ntawaje kubica, ntawaje kubica, ariko kubera ibyo bakoze ubu baragiye. Ariko uzagirira akabasensibiliza bazagaruka kandi bagaruke neza, ariko ya mitekereze yarahindutse. Rero kugeza ubu ngubu ntabwo kandi dufite abasirikare b'abapfurero benshi, ariko tugiye kubagira za paterani z'abapfurero kuko barajyamo benshi. Barajyamo, bari bw'iripotinge bazafatwa, bazanigishwa ingeso nziza, discipline ya gisirikare, bazahunga iwabo, bazaraswa. Abatiripotinga bazaba ari umwanzi nyine, urumva bazahunga baje mu zindi ntara. Oya, na n'umugoroba numvise ko abarundi bagerageje gutera iri Iwanyu za Minembwe, ariko nta bwenge bagira, kuko iyo ugiye kurwana uba ugomba kugira n'ahantu ushobora gukorera riyoge, ahantu ushobora kujya kujigenga upya. Bo ntaho bafite kwiyubaka, ntaho kujya kwiyubaka, ntaho bafite, kuko ni muri twirwaneho izabarasirayo. Urukuvuga ngo Burundi turabugarukaho, buragoswe impande zose, baza no kureba amahitamo abarundi bashobora kuba bakabaye bamanika amaboko bagahita biyizira. Uri kubyumva? So bari abapfurero n'ababembe ubu baraba abakunzi bacu, nibo batutukaga, nibo batubambaga, ariko niwe wagiye kuturirimba. Uri kubyumva? Kubera ko ibyo badukoreye ntabyo tuzabakorera. Nibo bari mu nyungu, bagiye kubona inyungu z'ibyo batarwaniye.
biyumva bicyaha bakoze, bari guilty ariko ntawe uzabibaho, nta guilty bafite, barabufite uwo mutima wo kubacira urubanza se barabufite kuko abantu bose ntago barabazalendo. Okay, uwo nguwo ubufite yarasanganwe imitekerereze mizima, naho nk'umuntu wari upfuye kuriya n'umumayimayi sinzi ico bazamukorera. Bariya bazabashira kuri training wingi, babagira abasirikare bavanemo, hariho mu gisirikare harimo abashinzwe kuyobora kwigisha intambara, abashinzwe kwigisha imitekerereze, siyasa, byose bijya bigendana. Nyamara ko barava mu mutwe ntago bazabareka baterane zabo, bazabacanga n'abandi, bazajya no rukiba, abandi bajye hehe, bazagenda uko imyaka izagenda yiyongera bazagenda bahinduka. Kandi uzakomeza umwenda iyo ufuze ntuce urawuta. N'Imana yaravuze ngo nimutagira ubwenge ngo nzabata. Tuzabata ariko bazaba babanje guhabwa amahirwe, amahirwe yo arahari, nukubigisha. Tubanze tugaruke hano ko intambara yahinduye isura, ibice bigenda bifatwa, ikibazo cy'abatutsi kirakemutse? Ntabwo kirakemuka. Impamvu kitarakemuka nuko abantu batarataha. Ntabwo abarwana aribo bazajya kuri ya misozi ngo banayiture. Turacyafite abantu bari mu makambi bagomba gutaha. Batarataha ntabwo kizaba cyakemutse. Ikindi impamvu kitarakemuka nuko leta ntabwo turagira leta, nta nubwo leta iratwemera. Nukuvuga ngo nihatabaho kuyirasa ngo tuyivaneho, nukuvuga izakomeza nayo yirwana, ntabwo izavuga ngo mwaturashaka reka tureke kurwana. Turacyafite urugamba. Uzi ko tutarafata na kimwe cya kane cy'igihugu, nta na kimwe cya 10. Turacyafite urugamba rurerure. Nukuvuga leta iracyafite imbaraga. Rero ikibazo cy'abatunzi ntabwo cyashize kuko urugamba nibwo rutangiye. Ntabwo urugamba burya ntabwo rwari rwatangira, ubwo nibwo rutangiye. Urugamba rushobora gutwara n'imyaka 10, ariko ni bandi bazarurwana, ni twebwe. Ni twebwe n'abana bacu, abana turi kubyara. Namwe muri hano utaragenda ngo ujye ku gasozi k'iwanyu ntabwo uzamenya wagiye gutura mu masambu y'iwanyu. Ntazanituraho, nta nubwo azahivana utahageze. Uri kubyumva. Ifoko zino mpunzi zose zitahuka zigasura aho zari zituye hose, zikareba umwanzi waje akinsitara aturutse mu Rwanda, ndetse hariho n'abasenedede baje bariturira, harimo abamirise bose b'ibihugu by'ibituranyi, bose baraje bafata amasambu, baraje bariyubaka, kandi biyubaka mu bintu byacu. Rero tutagiye ngo tuberekane ntabwo uzasubirayo. Uzasubirayo yarabyabuze ukuri narapfuye, bari abantu uzabirukana ngo ni wanyu, si wabo. Twebwe tucyari twe tuhazi. Ukuvuga ngo abaturage basabwa gutaha, kandi bose, kuko nta muryango utagira agasozi wavutseho, kandi ufite gakondo yaho. Ibyo ari byose abaturage baho baramuzi. None urebye yego ntigikemutse, ariko hari icagabanutse, hari umutwaro upungutse. Urabona bipungutse ku kigero kingana gute probability y'amahoro y'abatutsi? Uzi ikibyimba? Ikibyimba iyo cyahiye baragikubitaho, bagikoraho kigashwanyuka. Iyo gishwanyutse ntugikande ngo kibemo amashira, kiba kirimo ayo mashira, gishobora kubyara infection. Nanone harimo ikindi kintu cyanyura mu cyatumye cyateye kira kibyimba kiba kikirimo. Rero ifa kuba gikanda bakavanamo n'icyagiteye umutima wacu, kugira ngo kitazasubira kujya guhamya ahandi ku rundi ruhande rw'umubiri. Ni ukuvuga ngo rero haracasabwa gukuramo umutima w'urwango rw'abatutsi, kubasensibiliza ukabavanamo ibyo kugira ngo ico kibazo cyabo gishire. Ubu nyine ni ikibyimba gusa batoboye ikibyimba, ariko imyanda yose iracyari. Ni bandire bazayivana, ni mwebwe, ni twebwe na bene wacu bose baho bari ku isi hose. Tutarajya kubikora twarwaniye gusa. Ukira aho hari message ufitiye abantu bose batwumva bavuka muri Kongo, buri munyekongo wese ahari, niba atarashaka gutaha azamanze yagera iwabo, ajye kureba iwabo abantu batuye abari, atembere identify abantu batarabaho, amenye uko hameze, amenya na bene wabo bamwe yasize babimenye ko akihari, banamenye ko n'ibintu byabo bikiri, bamenye ko atapfuye, ariko ntituzatakaze gakondo yacu. Mbese babanze
bahagarika ibyo barimo bahambire batahe cyangwa baje gusura. Yes, Joseph, none twari tukiri kuri iki kibazo cyo kuvuga ngo abantu usansibiliza ubwira abantu ngo batahe baje kureba mu matongo yabo, baje kureba iwabo uko bimeze. None urebza aho urugamba ruri ukareba uko ibintu bihagaze mu byo AFC M23 barwanira, reka tuje muri cya kindi cya mbere cy'abatutsi bataraba baswahili. Agenda nuko bagomba gucura impunzi zabo, kandi gucura impunzi biba mu mategeko mpuzamahanga. Ntabwo ari abantu babyuka mu gitondo ngo bagende. Ibyo bintu tutekereza ko bizakorwa gute? Ureka ni n'abavuka bagataha bonyine. Nawe ntago ubu ngubu ntago uri umwana mutoya, kandi intambara wavutse mu ntambara zihari, sibyo? Wigeze ubona HCR igenda igafata inkambi ngira yicuye ijyanye iwabo ngo baratashe basubi iwabo? Ntago bijye bibaho. Iyo niko kazi kayo nayo numva ngo iba HCR ishinzwe kwakira, ishinzwe gucura, ntago ishinzwe gucura. Cyo kuziyatanga abiyemeje gutaha ibaha ubufasha, ibahereza ubufasha, ikabahereza ibikabye kabagezaho, ariko aribo bayisabye, aribo babisabye. Ariko umuntu udashaka ntago kumubwira ngo igihugu cyabo cyafashwe ngo natahe. Ntago bijye bibaho, nta imposition ibaho mu. Utekereza rero ko bizakorwa gute? Ni ku bushake bwacu twebwe ku giti cyacu. Nitwe tugomba, niba dukunda igihugu ntago twagikundisha amagambo, tugomba kugikundisha n'ibikorwa. Tugomba gutaha umugaragaro, bose babireba. Kugira igihugu aha bafashe ntago hazatumwa natwe tutahari, ko nitwebwe tuzaidentifier ibibazo bihari. Kuko umwanzi barashaka agenda akihisha akaza kwigaragaza nyuma, ntago azajya kwijustifia ibibazo ari guteza. Reka dufate ingero zibifatika nubwo bidahuye, kuko impunzi z'abatutsi muri 90 ntago ari z'abatutsi n'iz'abahutu zarababaye. Impunzi y'imyaka 30 naringiye kuvuga ni z'abatutsi muri 90. Habyarimana yangaga ko bataha babwira ngo u Rwanda rwaruzuye, ngo ni nk'ikirahuri cyuzuye amazi, siko ntaho muje. Siza abatutsi yabwiraga, ntabwo ari abahutu. Ariko izaho tori kuzibwira ngo nizize harahari hazo, harahari kandi miliyoni zariyongereye, zari 8 icyo gihugu muri 14 n'uyu munsi zigiye kwikuba kabiri. None ariko hariya muri Kongo ho biratandukanye. Leta ya Kongo iracyari ku butegetsi, ntirakurwa ku butegetsi. Izi mpunzi rero ziratahurwa mu buhe buryo? Mu mategeko mpuzamahanga biraca mu buhe buryo? Nta mategeko mpuzamahanga, kuko amategeko mpuzamahanga nta nubwo ari kuvuga ngo M23 nige kurasa. Ariko se M23 izemererwa gucura impunzi noneho? M23 ntago izababwira abantu ngo nibaze, ahubwo abantu bagomba kubyibwiramo, kuko bo nyine n'aba M23, kuko babona yuko bahafashe wabo bakeneye. M23 mbese ni ikintu umubare? Ntago ari umubare, nta nubwo ari izina. M23 ni twebwe. Ni ukuvuga ngo twe tugomba gukora nk'abikorera, twe tugomba kugenda muri systeme ya M23 kugira ngo ibibazo byabo bikemuke bya M23. Nuko twe tuhaba, nibwigera kukirwanira, nibwizagera kukirwanira. Nimba abantu ko urebye uburyo imyumvire imeze y'impunzi, urebye abenshi bagiye hanze, abandi bari hehe batatanye hirya no hino, urabiha aggregating na gute kwijanisha kwijana percentage z'ababyumva n'abari gutaha nk'izo mpunzi? Bavuga ngo tureke kuvuga ngo umuntu yatashe wenyine yasize urugo. Abantu kuko ntihakenewe umuntu umwe, hakenewe abaturage. Byose mu buryo byakorwamo, icyangombwa no kubagira intego gutaha. Uruko byumva, kuko ushobora harimo kera abantu bari abashumba, ntawajyaga kwimura inka atagiye gutata. Ngo umuryango ushobora gutuma abantu runaka bajya gutata iwabo, ko ari ahantu ho kugenda bakajya kuhatura, ko kwanza bateguhita bitura mu mwanzi batabizi. Ifu ko hagira abandi bantu bamanza bagerayo bakareba yuko aho hantu koko M23 hari yana baproteje. Wabyumvise n'umwuko uhari, ariko abantu baze bajye gutura. Ariko muri agenda za M23 zo kuvuga ngo dushaka ko impunzi zacu zizataha, ntabwo ari kuzataha muri ubwo buryo wowe uri kuvuga, ni ukuzataha officially, bakavuga ngo HCR igarura abantu bacu iwabo. Ntabwo byabayeho igarura abantu bacu. Se M23 igeze hereza HCR abantu?
M23 afasha abantu iyo ivuga gucura abantu gucura impunzi ivuga kubacura mu buryo bw'ibanga bwa systeme cyangwa ni ukubacura basenyira yanga abazabisaba for example reka tubare mu bari mu Rwanda kuko kenshi tuvuge nko mu nkambi nk'iramahamba bashaka kuba ati twe turashaka gutaha iwacu bakabaka buriya burenganzira bwo kuba impunzi ndetse bakabaha amamodoka bakabajyana hari kuri M23 ariko M23 ntabwo iraba igihugu nta n'amasezerano ifitanye na HCR uri kubyumva biba bisaba kugira ngo M23 ifate igihugu ibone ivuge mu izina rya autorité ariko HCR ntabwo yajya gufasha inyeshamba ngo tukureka ducura impunzi mu karere k'imyeshamba worosoye ikindi kintu cyiza tugiye kujaho rero ntirabe igihugu ifite kukiba ishobora kuzakiba mu buryo tugiye kuri hahandi twavuze twasimbutse kare what next bafashe Uvira byange bikunde byo kugana herero byange bikunde byo byange bikunde byo igihugu cyo kizahaba cyo kuba ari Kinshasa ariyo capitale cyangwa se ntitugeyo byose birashoboka kuko twebwe ntago tuzi ejo hazamera gute sibyo ingabo zacu zishobora kugira ahantu zishoboye iza leta zitazisunika n'izacu zitazisunika mu cyeragati ubwo ahantu M23 zabiyoboye imyaka 10 leta izaba icyafite budget nubu niyo budget ntihari nubu wabyumvise ko nubu barayakase izaba igifite amajyambere hashira abaturage bazaba bagitekereza Kinshasa nuko kizaba cyarabaye igihugu kitari proclame ku rwego rwa nation zinarika ari igihugu bo bazaba baratubarakanije kuko ntibatushaka bazaba barakoze balkanisation batubara ntitubashaka bari abantu muri este batuzaniye intambara nibagumiye nyo ntitubashaka natwe tugumiyo ariko baranabivuze nubwo batabivuze mu magambo babivuze mu bikorwa kuko iyo utaye umuturage hanze ugakata imfashanyo yose yajaga ku muturage ugafunga banki umuturage yari afitemo amafaranga ugafunga ibikorwa byose umuturage ya benefitingagamo uba wamutaye for example urabona ejo muri France yaravuze ngo ikibuga cy'indege cyagoma ngo nigifunguke na Belgique bishiramo imbaraga bashiraho autorité ni nka kuvugira abana babo mufungu byarabaye ntibyabaye ntago byabaye kuko nyine hari mu maboko y'abandi bavuze parole ariko zidafite suite kuko bifo ku Makenga byemeza nta wundi muntu wabyemeza ni Makenga n'ufite ingabo yabarasa akabahigira imihirimbiri yumvise noneho hari imbere ho turi kugenda tujya buri munsi deja urukubona ubu ngubu ntago intambara kiri muri Uvira iri imbere aho Uvira kuko ntago wajya kurindira intambara ntago wajya kurindira umujyi wawe mu mujyi uri imbere ku misozi yigiye inyuma nubwo bamaze kugira iri imbere mu kiragati cya nani cya Lac Tanganyika nibapima kubateraho kandi kuko M23 igikurikira isasu ryaturutse bazisanga bageze hehe Katanga rero niba M23 muri karne yayo baravuze bati tuzakora ikintu cyo kwikukira twebwe nk'abantu bo muri Est icyo cyararangiye kandi kigomba kugerwaho cyararangiye taga kigomba kugerwaho Nord Kivu dufite Goma umujyi wa Goma Sud Kivu dufite Bukavu umujyi wa kabiri ni Uvira nuzu urebye ntuzanane Butembo iri muri Rubero ntangabo dufiteyo si muri Rubero kufatana umunsi umwe no kuvuga ngo muri Kivu muri province za Kivu imijyi ikomeye y'ubucuruzi na imijyi ikomeye ni Beni Rubero ni Beni Butembo na Goma muri Side ni muri Bukavu na Uvira hariho ndi wenda wa gatatu nuwe wa gatatu waba wa gatatu turekane ni Baraka ni Baraka kuko za Baraka ziruta za Mwenga wabyumvise rero iyo wageze ahantu fata siège ya province ugafatana n'utundi tugi dukomeyemo nukuvuga ngo kuri ubu nyine nka Sud Kivu yo imijyi y'ubucuruzi na administrative yose yavuyemo ni Bukavu na Uvira ahandi hose rero ni mu biturage umwanzi yabaye mayimayi no kumurasa no kumuhiga mu misozi niwe mwanzi bazajya babarwanya bataha mu mujyi nabo bajya kwiba ibiryo iyo ngiyo turebere hano ibi bintu u Burundi
buri muri dilemma. Burundi buri muri dilemma, ese buraguma kuri Congo cyangwa buriyunga kuri M23? Bubaho bushaka kuko ntago baba beza aho bajya hose, ntago baba beza imbere yacu, baraduhemukiye. Twe nibo tuvuga ururimi rumwe, nibo bene wacu, nibo biki, ariko nibo batugambaniye ba mbere. Rero bajya muri Congo bakagiriya bazajya tuzasanga, ariko turareba igishoboka kuko kujiriya igishoboka cyarashobotse kujiriya aho ntibajeyo kuko ntibahafite. Hari ingabo zabo zakomejemo, hari ingabo izo ngizo zo ni impunzi ntabwo ari Burundi. Naho rero vuga bifate yuko ikibazo cy'abarundi twaragikemuye. Urabona igihe cy'intambara ya 98 98 ngira ngo 96 hari abahungiye za Angola, sibyo abarundi ingabo za Zaire, za Congo, oya mbese ari abanyarwanda n'abanyamurenge n'akabarebe bagiye Angola, sibyo bariya uvuga se ngo bari inyuma, ntabwo bari inyuma, bahungiye bari bakiri kuri Audrey Kigali, bari kuri Audrey ariko bari gushaka inzira ibatahana. Siko n'aba barundi nabo iyo bahungiye niyo berekera naho bakiri ntibibazwe nkaho bagifatanye n'u Burundi, n'ikishamye ryaciwe ku giti bariya. So ibo ntibateye ikibazo cyane, abonje mbaza n'u Burundi. U Burundi bwo nta indi processes hari uretse guca bugufi, gupfukama nta kindi, kuko u Burundi ntago burimo neza muri Tanzania bafitanye utubazo, ntago bari kumwe n'u Rwanda, none natwe tugeze ibuvira, none na Congo igiye kure yabo, igitoro cyose gituruka muri Tanganyika giturutse busigaye buri hagati, busigaye buri hagati. Kandi buriya Bujumbura niyo ville commerciale y'u Burundi économique, kuko bimuye capitale administrative Gitega. Ariko Bujumbura isigara ariho ubutunzi bw'u Burundi bwose buri, kandi kuva mu Uvira uje mu Burundi ni birometero 20 gusa, na hantu botera bombe kahagera. Hariho ibintu nubwo batera Bujumbura, ntabwo M23 ya neutraliza Bujumbura, kubera ko kira kibuga cyabona impuzamahanga. Impuzamahanga ntago ari Burundi, ni ibihugu bihakorera ubucuruzi. Rero M23 ntago yajya gubanyigamira amahanga bate gukora ubucuruzi, ariko bapimye kurasa kuri M23 yabarasa ikibuga kigakomeza gikora, ntibagifunga. Ahubwo nje ntekereza yuko yajaming, baravuga mu bivugwa nuko M23 bunyine ifite ikoranabuhanga ryo hejuru cyane ryo kujaminga ikirere, ryo kuba nko muri Goma, uribuka bafata Goma, hari uburyo bavugaga ngo bafite ikoranabuhanga ryaminga ikirere, mbese indege za leta zikabura uburyo zitura. So niko guteza jamu nyine, kubera ikoranabuhanga ryo hejuru bafite ritera imbere. So mu Burundi naho bafite ubwo bwoba bw'uko M23 ashaka gukoresha iryo koranabuhanga rigateza jamu mu kirere, kuko baregeranye. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura na Uvira ni hafi, guteza ko kajagari mu kirere hakaba confusion. Harimo impamvu zibiri, hariyo gutriteninga Burundi, kubapfukamisha kuko bari kubicira ibyashara, hakaba icya kabiri cyo gutera ubwoba amahanga, noneho bari kwicira business zabo kugira ngo babwire Burundi bashire pressure ku Barundi bareke. So tekereza ko FC ishobora kubikoresha nk'intwaro yo kugira ngo bano amahanga batabare, ahubwo ishire pressure ku Burundi bareke. Batse nkubwire, iyo amahanga yageze mu kibazo, bareba ahantu hari imbaraga, bareba hari imbaraga ziri muri M23. Niho nyine mvuga, niho mbwiye ngo barashobora kureba akabona ngo erega amahanga aravuga ngo nimba udashoboye kukiyobora tugice gihebe. Bintu ni bibiri, ikikwereka yuko Burundi bwaranje guferinga, bashoboye baca bugufi. Nuko baravuze ngo umunsi Uvira izafatwa ngo bazatera Bugesera, mu munsi wa kangahe barabuteye, ntabwo bateye, nta nubwo bizabaho. Ibitabaye mu minsi ya mbere ni indoto bari bafite, ngo azateranya inteko zose ngo atere bombe Kigali, Mwendere Skarmushi niyo yari yakoze, urubyumva. None ubu ngubu yaravuze ngo perezida w'u Burundi yaravuze ngo afunze umupaka, nawe ufunga imyaka 5 turebe,
ntago bashobora kuko nta mavuta bafite, ndetse na biriya bintu byose byacuruzwaga muri Kongo biva mu misozi ya Kongo. Burundi ubutaka bwarashaririye kubera abaturage benshi n'ahantu hatoye, ntabwo bakwitoshereza bo bonyine ku giti cyabo. Kandi Tanzania ntago, uretse Tanzania burya ibintu biza mu bwato n'ibiza mu modoka n'ibintu bitandukanye. Ibintu biza mu bwato nibyo byinshi byo rutunze Bujumbura, kandi cyambu kiri hara Ibuvira. Urumva se babaho bate? Nubwo babaho kuko ntago bapfa, ariko babaho nabi. Rero kugira ngo bagarure ekonomi y'igihugu isubire kuri gahunda, nuko babana na M23. Amahitamo gusa Uburundi bufite nayo kubana na M23 neza ni itegeko, kuko batabanye neza na M23 ntago izabana nabo neza. Uri kubyumva? Nibatabanamo neza rero hazabaho shita ahantu hombi, kuko n'abarundi nabo bafite icyo bamaze kuri M23, n'abakiriya ba M23 nabo baza guhaha ibintu byabo. Rega hari ikintu natwe tugomba kumva, kuba M23 yafashe umujyi w'ubucuruzi nka Uvira, kuko Uvira buriya n'umujyi w'ubucuruzi cyane. Bakeneye abarundi ngo baze kugura, bakeneye abarundi, ariko kandi bakeneye amataxi kugira ngo batangire bakore ibikorwa by'iterambere aho bafite hose. Bakeneye amataxi, bakeneye ibintu byinshi byo kugira ngo ekonomi ikomeze kurandinga mu bice bafashe, guhindura ubuzima bw'abaturage. Yego, bivuze ngo ikaneye Burundi cyane kuko n'abarundi babakeneye. Abarundi barabakeneye, babakeneye kubira bintu bavana muri Kongo, n'abakongo bakeneye abakira b'ibintu byabo bavuye mu Burundi. Urumva ni kandi ntago navuga kuko ngiye harapaka ntago nawubayeho, sinkeka yuko habura ikintu na kimwe kivi Burundi k'imikeke. Birahari byinshi erega n'u Burundi, bese hari Uvira bakora imikeke nabo. None nta kivi Burundi ntacyo. Oya birahari kuko hari ibica mu mazi, hari n'ibituruka Tanzania ku mupaka ku ntuze kuri Ocean Indie biza muri Kongo, naho byose barahahirana, kuko hari bituruka Tanzania byinjira mu Burundi bikagera Uvira. Hari n'ibituruka bica Tanzania biza direct mu Uvira. Urumva Uvira yo ifite probability yo gufata ibintu byabo ntibicishe mu Burundi bigaca mu mazi biza direct biva Tanzania. Ariko hari n'inzira y'ubutaka yacaga mu Burundi byinjira Uvira n'ubundi. Ubutaka twari ibintu bikeya by'igihugu we. Ubutaka kubera ntago ari uri muhanda si wabo wonyine, ni imihanda babahuriyemo n'ibindi bihugu, imodoka zigeze zitinda mu nzira. Burya iriya voie maritime yari ifite akamaro cyane kuruta voie terrestre. So barakeneranye, nta muntu utagira akamaro. Habe na Kinshasa ikeneranye na Est, aho byari byangiye nuko yaje kudukora mu jisho. So turebe uru rugamba turi Uvira, niyihe mpamvu zituma bavuga ngo baje Kalemi? Abacu M23 wavuga ngo igihugu cyacu se nini bihutire kugera Kalemi. Nta banyamurenge batuye Kalemi. Abanyamurenge batuye Kalemi barahari. Abanyamurenge batuye muri Vyura. Abanyamurenge hari village z'abanyamurenge zabaga Likasi. Barahari. Likasi habaga abanyamurenge. Nukuvuga hari ibintu byabo biracyahari, n'abantu babo baracyahari bamwe. Bariho nabi. Hari abanyamurenge bari batuye muri iriya ntara. Bakoraga mu mamine. Turebere ibi bintu tubirebere mu buryo burenze, kuko intambara ntikiri y'abatutsi gusa, ni y'abaswahili. Je ndatekereza uretse n'abanyamurenge, Kabila ntari hariya se. Communauté ye leta yiharasinze. Abasigaye bari muri Katanga basigaye bica imyigaragambyo n'ibyo bibona. Hariho n'abagize n'abamilisi. Bivuze ngo nawe afite pressure bamubwira ngo natwe ni mugeri wacu. Bafite n'umugeneral uyoboye ingabo zabo bita Numbi. Ubwo urumva nawe n'umuopoza muri Kinshasa. Ubwo akeneye impamvu atarasa, akeneye umusada wa M23. M23 rero ikintu bikatanga kandi cyane, kandi turi hafi. Hari n'indi mpamvu ntekereza nini ishobora gutuma M23 yihutira kuhagera, ndetse kuruta uko twatekereza ko ikeneye Uvira. Hari impamvu yo gushira pressure kuri Kinshasa kugira ngo urumva ari ibintu twavugaga tukiri abana ngo turatugabane niwanga bimeneke. Arega ntago bikiriho byo gushira kuri pressure Kinshasa. Uzi birahari, reka nkwereke impamvu bihari. Pressure nanjye tahari. Kuko ugiye kunsobanura nawe wanyemeza. Impamvu tutanashaka Kinshasa nuko ifite ubuyobozi bubi.
kandi nta n'umunsi wa rimwe Kinshasa yadukenera tuzayiyobora. Bashaka ngo tugendere munsi y'amategeko yabo, kandi amategeko yabo ibyo bemeye hari muri amasezerano yose bagiye bakora habe na rimwe bigeze bubahiriza. Nese urumva yo Venture ushaka kugira ngo ijye muri kira kintu tena kira gikoridoro cyabo Kinshasa ntako yajya. Ubwo bizagenda gute? Nuko basaba bakavaho gukuraho ubutegetsi cyangwa bakicara bakavugurura amategeko kandi bagahindura ubuyobozi. Turebe inzira zishoboka. Hari ya mbere yo kuvuga ngo bahirike ubutegetsi bakuru ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ya kabiri ni uko barakaniza tukaba iwacu, kubona autonomy, ibihugu bikagira iyo bita iriya federalisme. Uko harimo federalisme hakaba na autonomy, kuba bo kwikukira intara imwe akaba ariyo yigenga. Niyo federalisme areka. Federalisme ni gihe bo babaye igihugu cyose cyabaye federal, ntabwo ibe kiri intara imwe, ahubwo intara zose zigira urwego rumwe rwo hejuru ariko zose zikigenga zikagira ubutegetsi bwo hejuru bumwe. Niyo federalisme. Mu gihe autonomy ni gihe intara imwe ishobora kwigenga izindi zikaguma uko zimeze, ariko iryimwe cyasa niyikukiye ikagira imipaka yayo, ikagira polisi yayo, ikagira n'ibintu byose byayo k'iby'ikindi gihugu cyahandi. Gusa president akaba ari umwe w'igihugu, ariko bo bafite abaministre n'abaguverineri babo nko kwa Zanzibar bameze muri Tanzania. Arega niyo federalisme. Federalisme ni ukuvuga ngo ni ibihugu n'ama eta abagize igihugu kimwe afite umuyobozi umwe. Afite nka Amerika, ibihugu kuri Amerika ni federal, ni ibihugu. None se ubwinshi pluriel itangira kuri kangahe? So ushatse kuvuga ngo pluriel ni ibihugu bibiri. Ubushatse kuvuga ngo Kongo yovamo intuze zibiri. Iba habavuye igihugu cyo muri West n'igihugu cyo muri Est, deja ne pluriel aba ari federal. Bikaba bibiri. Ni nko kubona Zanzibar nko kubivuze na Tanganyika. Bikaforoma icyo bita Tanzania. Ikino gihugu kuri kubutaka ni Tanganyika. Kirane Zanzibar. Kirabyara Tanzania. Yego. So kurwawe ruhande ni kuvuga ngo uravuga ngo barashobora kuzagira parti zibiri Est na West. Yego. Gusa nje bitekereza ko Est ishobora kwigenga, ndetse bashobora no kuvuga bakagishira mu mategeko buri ntara ukuntu yari intara za kera. Apana izo ngubura baraducagaguye kubera iby'inyungu zabo. Ariko Kivu ntago bigeze bayikata, yahoze ari Kivu niyo batakase. Kivu nta hantu namwe bakase. Kivu ishobora gukomeza ari intara kuko bene yo bashobora kuba bati twebwe dushaka kuba nka kera tukomeze turi Kivu, tutekuba Nord Kivu na Sud Kivu, cyangwa bakavuga ati kubera ko twamabuje gukatwa reka dukomeze ko twari turi, ariko Nord Kivu igira abayobozi babo na Sud Kivu igira abayobozi babo, twebwe tugitumere aho tunakorana n'ubundi. Kubyumva ico ni igihe no kuvuga ngo ni igihe bahaye Kivu yonyine, izo Kivu zisa n'izigenze kandi ari zo turi kwirenga. Ariko nagari na Kivu harimo bananga ntagare muri Est nini ntabwo ari Kivu gusa. Harimo naho Zaire yo bita Kisangani, yo Zaire province orientale. Ziri biriya byose nge kuntu ndi kubireba amaherezo no Kinshasa. Kuri Kinshasa rero nyine byatangiye ari ukwirengera iwacu muri Est intambara dufite, ariko aho uri kugenda bigana bakenewe na Kinshasa, barakenewe. Uzibona niba abakuru na niba abaki kuntu bajya babica bakagira muri Hoza rero bita Bambororo n'abahema. So bose bakeneye ubufasha, bakeneye ubutabazi, kandi hari impamvu nyinshi ko wese bagomba kumutabara. Hari impamvu nyinshi tekereza zishobora gutuma bashobora kugera Katanga byihuta bishigikira impamvu ya autonomy. Niyo isa n'ifite amahirwe menshi yo kuza mbese Est niyo yaduha amahoro twebwe, niyo twebwe nje niyo nohitamo. Bagiye kumpitisha buri muntu wese utese nyisobanure gute. Nuvuga ngo autonomy ni igihe muri Est bo kwikukira bakagira polisi yabo, bakagira igisirikare cyo ngira kiba ari kimwe, ariko polisi zirinda mu mihanda n'ibindi iba ari polisi yabo, bakagira inteko zabo, bakagira kila kitu cyabo. Kugira ngo ibyo bintu bigerweho rero hari Katanga Kinshasa ntiyo yitanga. Katanga niho mu mutima uretse nkubwire baza wumve hano, uretse nkubwire niba hari ikintu ubwo cyatinze
iyo bakatanga baze kugira imbaraga nk'iza M23. Ndakubwira impamvu Katanga baramutse bakandagiye muri Katanga Kinshasa izamivuga ngo tugabane. Bazagabana iki? Muture tugabane. Icyo bagabana ni ikirere. Uzi ko ubutunzi bwa Kongo buba muri Est. Niho nyine nshaka kukwereka. Muri Katanga niho haba Copper Belt. Muri Gambit niho haba za diamant, niho haba ibintu amabuye menshi aba muri Katanga. Niho hari uruganda rukuru rutunganya Jekamine. Nukuvuga muri Katanga rero niwo mujyi wa kabiri. Niwo mutima w'ubutunzi bwa Kongo. Niwo deuxième ville. Sibizi Kongo. Noneho niyo mpamvu nshaka kukwereka kugera hariya bazama batriteninga Kinshasa muri economy, mu buryo bwa economy. Icya kabiri muri Katanga ntabwo zaba bari gutriteninga Kongo gusa. Bazaba bari gutriteninga amahanga yose. Niho Amerika ishinze ibirenge, niho Ubushinwa bushinze ibirenge muri aya mabuye y'agaciro. Ntabwo utekereza ko bashobora gushiraho Kinshasa pressure yo kuvuga ngo noneho wananiwe kuyobora igihugu emera mu kigabane. Niko ntekereza bashobora kugera hariya, bamaze kugera hariya kuko bagiye kubatera ubwoba mu buryo bwa economy tukigabane. Ariko kutagera Katanga rero ni uguhomba kwa M23. Ntabwo yabura kugerayo kuko turamutse Est yigenze ikigenga Katanga itarimwe, umwanzi yajya turuka Gatanga buryo economique ntibo bafite ubushobozi buri economique bufatika. Uri mu biki? Itonde nkwereke Nord Kivu ifite umutungo uri non exploited munini cyane na Sud Kivu 100%. Ariko hariya nuvuga ngo nukubalansinga. Reka nkwereke mu gihe cy'amami cya kera twabaga duhanganye nawe nkajana umwana wawe, nimba duhanganye umwana wawe akaza kuba iwanje kugira ngo utazantera. Byabayeho niko byagendaga. Ugasanga igikomangoma cy'iwawe cyaje kuba iwanje kugira ngo muzaza kutwica tuzahita mufata Katanga rero M23 nugushira Kinshasa ku mavi kugira ngo itazigera ipfuna igerageza kuyitera. Kandi icyo ntemera cyo nuko reka nkubaze nanjye ko ntuwambajije wari kubona M23 kurwana ijya Kigali cyangwa ijya Kinshasa cyangwa kurwana ijya Katanga. Birashoboka rero mu buryo bwo kugera Katanga abanyakatanga bajya basigaye barimba indirimbo zo guhamagara. Ntekereza ko bashaka kugera Katanga bakalibera Est yose. Niyo mara kulibera Est bazapfukamisha Kinshasa bashyire ku mavi kuko bafashe aho umutima w'ubutunzi bwabo buva. Kuko buriya Kongo itunzwe n'amabuye y'agaciro gusa, nta bindi bikorwa igira. Nta handi bakura amafaranga, ni mu mabuye y'agaciro. Kandi umutima wabyo uri muri Katanga. Kuhagera kwa M23 bakagera Katanga bahita bashira ubutegetsi bwa Kinshasa ku mavi. Icyo bo basaba cyose gukora ibintu ni bibiri, bocemera cyangwa bana bakavuga ngo mureke turagumani. Nuko abantu bagiye babyishiramo cyane ngo Katanga ntabwo iruta Kivu. Impamvu itaruta Kivu, Kivu yuzuye amashamba kandi Kivu ifite amabuye menshi. Nicyo kimwe na Katanga. Ubwo Katanga nuko ariyo bashizemo intuza exploitation nyinshi barafashiramo. Nuko impamvu Katanga ndayigusobanurira nuko ho hari ready, hari inganda zitunganya amabuye y'agaciro. Icyo cyo ndakikwemerera nyinshi. Icya kabiri hari umuhanda, ari railway bari kubaka yo muri Angola. Muri Amerika ifite ukuboko muri bino bintu. Nuko tutaze tubibona mu buryo bugaragara. Hari umuhanda bubaka actually watangiye gukora ngo ni bayita ngo ni Lobito corridor. Lobito ni ku kivuko cya Angola. Bashaka guconnecta abanyamerika bashaka investinzemo billions 6 z'amadolari. Ibihugu G7, bino bihugu byo muri G7. Ni umuhanda uzabuva muri Angola uzugahoruka muri Katanga. Uje muri kubera kugira ngo bakonekte ntuze Este ni Zambia, ni Angola, ni Congo na Zambia. Mbese babone uburyo amabuye y'agaciro azoza travela aje iwabo. Aciye mu mato, aciye muri railway, muri railway mbese ahuruke iri iwabo. Urumva n'umuhanda wa gari ya moshi izaca hejuru ya Ocean Atlantique. Igere kuri Atlantique none babone kushira mu mato nyine. Ariko urumva vision nuko
bagira imihanda itunganye ya gari ya moshi iza gutwara no mabuye y'agaciro ava muri Kongo bayajana iwabo. Uyu muhanda rero ahangaha hariho ubutunzi bw'abanyamerika, hariho umutima w'abanyamerika wa G7, Ubushinwa, bose niho amaso yabareba. Kandi izo nganda zamaze izo zirahari muri Katanga, ziri ready zitunganya bacukura amabuye y'agaciro. Kuri bo rero mpamvu mvuga ngo kugera kwa AFC M23 muri Katanga ntabwo bizaba bigiye kubangamira inyungu za Kinshasa gusa, bizaba bigiye kubangamira inyungu z'amahanga yose arangamiye muri Kongo. Noneho kandi bafite imbaraga, babwira Kinshasa amahanga azahita bwindukira na Kinshasa, warananiwe ga rero emera mugabane, emera ibizo basaba. Bira bintu by'uri kuvuga ni ukuri, kuko hariya abantu bibwira ko ari intambara yacu, ariko ni intambara ya deblock. Ibihugu byo muri Aziya n'ibihugu byo muri burasirazuba bw'isi n'ibyo mu burengerazuba bw'isi, Chine, Russia na biriya bashaka bira bihugu bita BRICS, barashaka kwigarura Kinshasa kandi barayemeye, kandi president aremeye. Noneho Amerika ntabwo irimo muri BRICS, kandi Amerika nayo ikeneye ibintu biva muri Kongo cyane, kandi ntisanzwe yo, kandi ntisanzwe y'Ubushinwa. Nubwo ngo amabuye y'agaciro ya Kongo 80% aja mu Bushinwa, atunganyirizwa mu Bushinwa. Rero Amerika iyo ishaka kugira ngo ishire itegeko Kongo, hanyuma babone zire exploitation zose ziye iwabo. Rero nibidashoboka bazategeka abo bashoboye gutegeka aho M23 zarafashe babemera, nabo bemere abo muri BRICS. Exactly. Nukuvuga ngo iyi mpamvu y'iyi ntambara uburyo mbona ko ikomeyemo, ariko kandi izoroha kubera imbaraga FCM 23 bafite. Gupfukamisha Kinshasa bamaze kugera hariya biroroshe cyane, bamaze kugera muri Katanga, kuko bazaba bageze mu nyungu z'abanyamerika Amerika ikeneye, bageze mu nyungu z'Ubushinwa, Ubushinwa bukeneye. Nubwo ngo Ubushinwa buracafite imbaraga muri Kinshasa, Amerika ishaka kuza muri Kongo noneho officially, kuko buri Amerika ntisanzwe igira ikura amabuye y'agaciro muri Kongo, hakora amakampani yayo nka za Tesla n'ayandi. Uretse nkubwire nane, uretse tukira aho ngaho, nubundi Kongo ni Est. Kongo ni Est, impamvu nyinshi. Kongo ni Est. Umujyi wa mbere ni Kinshasa, uwa kabiri ni Lubumbashi turi muri Est, uwa gatatu ni Kisangani turi muri Est, uwa kane ni Bukavu turi muri Est, uwa gatanu ni Goma turi muri Est. None Kongo iri hehe, iri inyuma? Ntayo. Bivuze ngo kugera mu mujyi wayo wa kabiri wa Kongo no gupfukamisha Kinshasa muri Est. Okay, uwa gatatu ni muri Est, uwa kane ni muri Est, uwa gatanu ni muri Est. None suzo accepte no kubutunzi bw'igihugu buzaburi he? Ntabwo bazasigaranye icyambu gusa cyahe cya Matadi. Uremera rero ku munsi bazarara bageze muri Katanga bizaba byoroshe yuko dusigaje gufata amasezerano bazakenera yose azemerwa. Abazaza bose bazaze badukatira imihanda, naho igihugu twaragifashe n'icyacu wari bwabone urutozi ruza rukagufata ku mubiri, ruraza kugira ngo uruvaneho moshere. Cyari ikindi kibazo, ureba abafashwe n'urutozi. Ubwo urutozi ni uruhe? Ni M23. None M23 ifite akantu gatoya, ariko waragafashe. Mutwandikira abantu dukurikiye muri comment section, mugaragaza ibitekerezo byanyu, mutubwire ngo murabona urugamba ruri kuja Kinshasa, ruri kuja guhagararira muri Est. Nta Kinshasa mbona. Ko Kinshasa baraduha ibitekerezo byanyu, banaradukoronije imyaka yose bashaka kugeza ubu ngubu. Bajya bavuga ngo ka c'est trop c'est mauvais, batugeza abanyakinshasa kugeza nabo bavuga ngo twese turabaswahilofone. Nese ubundi urumva wagira mu mujyi wa Kinshasa ukazasura ukitwa umukongomane? Ni hahandi irifo kudutandukana bakabiyo natwe tukabiwacu. Icyo cyazana amahoro, naho tugikeneye kujya Kinshasa nta mahoro tuzabona. Ntayo. Niba na M23 niba bananyumva, niba uramuka bagiye Kinshasa bazamenye ko bibaye ntago Kinshasa tuyifashe rimwe. Twifashe igihe cya AFDR, mbese bizongera bizisubiremo. Aba makenga zira kapitali zose zifasheho.
yayifasheho ku bwa FDL ayifataho ku bwa RCD none ubu ugiye kuzayifata ari M23 none se isoma z'abagiye kwiga niri baramuvanguye impamvu ari kurwana nuko bamuvanguye aragikinshasa ko marayiki azafata hafata muri este abanyakinshasa zabafashe kugira ngo bagere ku butegetsi bwabo nabo kugira ngo aturane n'ibihugu byiza ariko ntiyazabi wacu tukuzasubira ku bikinshasa si wacu ni muri este nuko nicyo cyifuzo cyanjye antake individu yego ibi ngibi bizari ibitekerezo byacu ariko AFC M23 bafite ibyo barwanira Kinshasa ifite ibyo itsimbarayeho n'abandi bafite ibyo bavuga buri wese afite uko abyumva twandikire muri comment section utubwire ibitekerezo byawe uko ubyumva uko ubibona naho urugamba ruri kugana tugana ku musozo Joseph niki ushobora kubwira abantu cyangwa kubasaba ijambo ryawe ryanyuma kugira ngo dusoze kubera ko ikiganiro cyabaye kirekire icyo mbasaba nuko batabona yuko nani Uvira yafashwe ng'igihugu cyafashwe ng'igihugu gitangiye intambara ubu ni nusomo début de commencement turi ku ntangiriro y'intangiriro urugamba ruracyahari kuko aduyi ntaho yagiye cyahari ifo ko bongera imbaraga kongera abasore binjire mu gisirikare bacu ntabwo dushaka ko Maimari yasubira mu gisirikare cya M23 ngiye kutukidumena tena abacu tena amaraso mashasha arakeneye kuko abamaze gufata ni henshi ikindi nuko abantu bo bonyine bibwiriza bakajya gukorana na M23 ni gisirikare bagomba kugira n'abasivile barwanirira ifo ko abantu bagenda bakajya gusensibiliza abantu bagakorana nabo ubuzima bugasubira kuko twahozeho kera abantu bagasubira kuri gakondo zabo icya gatatu nuko abantu bagomba kumva patriotisme wazataha utataha ugomba gufasha kugira ngo urugamba turusoze neza haba ku mafaranga haba ku basirikare haba ku biki ibyo ari byose akaboko kawe mu ntambara ya M23 karakenewe apana guceceka gusa ikindi nuko iwacu ntazahora ari iwacu tandi hazabi iwacu iteka ryose n'icyo ngiye nta nasa nk'iwacu reka ngushimire ku bw'umwanya wawe nshimire abakozi ba Free Media Live babanye natwe muri iki kiganiro tubashije kuganira ibintu byinshi twakoze kuri byinshi bitandukanye ariko ndabizi ko ufite ibitekerezo byawe wumvaga nawe waza mu kiganiro niba ufite igitekerezo gihabanye nawe nguhaye ikaze uzatwandikire utubwire ngo nanjye nkeneye kuza kugira ngo ngira ibitekerezo byanjye ntangaho ngiri analyse yaje nshobora kulansa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo turusheho kumva no gusobanukirwa ibibera mu karere ndabashimiye cyane kuri Mike mwari kumwe na Director Gabi ni ibiganiro byacu nakagaruka ni kuri Free Media Live nk'ibisanzwe Imana ibarinde A world of stories.